Душман Северодонец мерkezinde өз позицияларını пекітмеге тырыша, арби бөліклеріні кuvvetlештіре. Бұны баштапта білдірділер. Ерлі акимиет хабер еткеніне көре Руслар Северодонец жебарандаки қасабаларыны да yok еті. Ишгалжилер склопластик müessesesi ve azot заводына атеш ача. Анда olğan sığınaqlarda 500-ге yakın yerli sakin saqlana. Северодонец арби мемориятынан yol başçısı айтқанына көре, шымдылық азот заводындан insanlarını taxliye etmek mümkün değil. Çünkü düşman zavodunu toxtamadan ucum etti. Başka cebe kısımlarında da ciddi uruşlar olup geçe. Raşistler Liman rayonunda yanı uruş gruppalarını kurup Slavyansk şehrine ucumunu yanartmak için özlerine şarayetler hazırlamağa tırışa. На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження-Вершина. Душман Украина шарқа ве женебінде олып кечкен урышларда чоқ арби ве техниканы ғайып еті. Женгнің яңы фазасы башлағанындан берлі Украин ордысы 32,5 рус истилячысыны yok етті. Бұнен беребер душманның 3,5-ден зияде зырхлы машинасы, 1,5-ге яқын арабасы ве юк машинасы, 1400-ден зияде рус танкы yok етілді. Düşmanның ава ucumuna qarşı Ukrayn müdafaa sistemaları Rusiyanın 213 uçağı, 179 helikopteri ve 558 pilotsuz uçucu aletini urup düşürdü. Ukrayna halkının gayretlerinin bu sayılar erkun artmakta. Düşman ise öz bölüklerine yanı arbiler ve koşma texnikanın temin etmeye mecbur. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Білгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Ишғал алтында болынған Херсон вилаятында фейерверк. Новокаховка жибарында бір хач патлав яңғыраған сон яңғын башлады. Көкке есе қара тұтын көтерілді. Олған мәліметқа көре бұл Русия едеклерінен анбар бойлегені. Ерлі сәкінлер яңғын ве патлавларыны видеоға шығара. Бұнен бері Райская көйінде де патлавлар олғаны хабер етілі. Стекла посыпались. Я, пожалуй, отойду. Саш, зайди. Украина байрағы Ялта, Судақ, Джанкойве, Кезлев üzerinde kenede елпірейджек. Бұл мақсатқа ерішмек үшін екене yol. Бұтын işgal етілген территорияларını азат етмек. Бұны Украина президенті миллетке мұражат еткенде білдірді. Devlet yolbaşçısı қайдеткеніне көре, рашистлер шымды işgal етілген регионлардан құлылажақ. İnsanlar ise evvelsi olғаны кібі қорқусыз яшай білежек. Зеленский шымды руслар ялан хаберлеріні тарқатып, ватандашларымызны işançtan марум etmege тырышқанны тенбиелеп, Украинлеріні işgal етілген топрақларда қалған инсанларға Украин ордысы оларыны işgalcilerden мұтлаққа азат етежегіні айтмаға чағыра. Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, в яких поки що немає нашого прапору, немає на адміністративних будівлях, хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато, просто у людей. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде. Звичайно, ми звільнимо і наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою Судаком, над Джанкоєм Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає, це не та земля, де їм буде спокій. Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги. Але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює, саме такий наш шлях, саме так завершиться ця війна.
Адмирал Макаров рус кемесінің капитанына у Девлет хайынлігінде шекленгенні білдірділер. Девлет аққат бюросында шекленгеннің адына айтмайлар, ама жемиетке белі олған менбаларының малыматына көре сөз Григорий Бреев аққанда кете. Ол Луцк адлы Украин корветінде командалық япқан Винница сакины. 2014 сенесі Қырым ишғал етілгенде есе еркек Миколаев вилетіне чықмаға рет етті. Шымды Бреевні 15 жылға апске ташлай білелер. Вінничанин присягнув Збройним силам РФ і продовжив службу в російському Чорноморському флоті. Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з російськими військами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціальна прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону. Қырымнан сабық ишгалжелер прокуроры, Русия баш прокурорынан меслячысы вазифесіне тайынленді. Путин Поклонскаяны мұстақыл девлетлер бірлешмесінің меселелері бойынша федераль агентлік елбашысының муавины вазифесінден бошатты. Поклонская Русия киметінен бір қач кере разы олмаған сон, оңа жемаат ішінен оғырашмаға ве ичтимаи ағларыны құлланмаға ясақладылар. Женктің яңы фазасы башлатылған сон, о ишгалжелерінің тимсалі оларақ құлланылған Z-тарифы қайғаны тимсал еткенini білдірді. Рус пропагандасына инанған русларыны тағбих етіп, оларыны Павлик Морозовлар деп адландырды. Бұнен бәрабер Поклонская Русияның ұқымдарлық фирқасы тешвиқат еткен фікірлерге қаршы чықып, Украинада нацистлер йоқ олғанını білдірді. Оле чықышларынен о Қырымдаки ишгалжелер акимиет yolbaşçılarında шашыртты. Олар Поклонскаяны епсі мұқафатлардан марум етмеге чағырды. Бұңа бақмадан Украинада сөзде сабық прокурорына месулиетлік беклей. Кечкен сене сонында Киевнің апелляцион махкемесі Девлет хайынлігі маддесі бойынша Поклонскаяны апске алмаға рұқсет берді.